Social Welfare Club na SHINDUNA YUMNAM HUIDROM THIYAM LEISHANGKHONG LEIBA YAIHITHEL LAMPAK CHATHARAKPA AHANBA Khuraijam Ranjana Devi Memorial Invitation Men Open Volleyball Tournament Ngasi Manipur Legislative Assembly Speaker THOKCHOM SATYABRATA LOINANA MLA Kaya YAONA Loishinkhre Ngasi Tournament Loishinkhre Thoram aduda Wangoi AC gi MLA KH Loken Thanga AC gi MLA T Robindro Mayang Imphal AC gi MLA K Robindro Hianglam AC gi MLA Dr. YUMNAM Radesham Amadi Ketrigao AC gi MLA Sheikh Nurul Hassan Su Sarukyaki Thauramadu Gamadi Lenana Manipur Legislative Assembly Speaker THOKCHOM SATYABRATA Manipura Mahosa gi Tangduleta Bafibam Hanjilakna bagi matangda tongan ba wafam kaya thamki Panbayabadi tournament ase Wangoi AC gi MLA KH Lokena Mahaki Leikidrabi Machanupi Khuraijam Ranjana Gimingda Katpane Aku khudimasi amana mamu mati pangnaba amana magi asu sekong loichangi langkre soikre haidam yomu aku ngapi daba habisi sokoi aran ko khang mo ne khali ado ai khadja wa khadni matam matum na salaroi sinchu update tawi adagi aku na pai mobile sing update tawi ado matom na pai ba mobile sing da software update taw adi camera so no model so la basmada Hidup khudum da update taw chani Walang di kayo habda matang macana dragade apa pada ko kabiya ito madu gi risala awa kabiya ito nasa habi na maduni abanda haw rabo matang wali ni nasi ngangi amad tanya sa ngati pamilya ba nga kusina kita update to wala mo ni roje aduna lusin masin chu leba nga pinaw to ilo politician chu matang gi update to ano mo modelo na sa patang ay pati mo kalo ba mo okay Maduri tada ako ipon naman talaga ano ba lamnamaw siya mga wani hindi parang wani hawi kaja bada tapjay